Atumia nĩ morĩtio kwarahuka na kũnyita itemi harĩ gwĩkũria nĩguo mahote kwĩrũgamĩrĩra, gũkũ makĩhinyĩrĩrio kwĩyũmba ikundi-inĩ nĩguo magunĩke na kĩgĩna kĩrĩa gĩthukagĩrwo atumia. Mũtumia wa Minista Mũnene Musalia Mudavadi nĩwe Tesi Mudavadi hamwe na atongoria angĩ mathingatĩtie atumia kwĩyumĩria na kũhũranĩra mĩeke yao nĩguo mahote gwĩkũria. Tafadhali mjiunde na Women's Enterprise Fund. This will make the women of Laikipia waendelee mbele. Pesa iko kwa serikali. Mulisikiza hiyo? Yes. Pesa iko wapi? Mjiunde na serikali, mjiinue. Pesa zetu za vikundi bado hazijaingia, lakini zitaingia. Na kwa hii mara nimesema nitahakikisha kila kikundi katika Laikipia County mutajua kuna pesa ya ngafu, mutashikiliwa na itawafikia kwa vikundi kila kona ya Laikipia mtakapokuwa. This is an opportunity to tap. If only we are very much aware that opportunity strike once in lifetime. Wale wakina mama wakipata kama ni mambo ya kuku, kufuga kuku, siku hizi 1 tray ya mayai ni 500, akiuza tray 5 ni 2500. Si atalipia mtoto school fees, si ataenda kwa ile kikundi yake. Oho no morĩtie ona andũ ethĩ metĩkĩre kũingĩra ikundi-inĩ iria irĩ na muoroto wa gwĩkũria, amwe aingĩ ao morĩire mĩtugo-inĩ ya ũnyui wa njohi ũtarĩ na kĩharĩro hamwe na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. When you want to say we are empowering boys, how can you empower boys? We are empowering young men. They are not boys. And I would like you to stop using the word boy child. Boy child is that child at home, ako kwa jikoni ya mama yake, hajatayariwa. No, we are talking about young men, not boy children. Kama hatutasaidia wamama na vijana, hii mambo ya njaa katika nchi yetu bado itakuwa, si ndio? Ndio tuangamize mambo ya njaa, umaskini na security. Lazima tukuwe na empowerment for the young people, for women and also for men. Wamama wakiwa bise, pombe haitapigwa huko kwa kijiji, hawatakunywa pombe. Unajua hamuongei ile kitu inaharibu watoto wetu. Me I belong to government and I must support the government of today. Pombe imeharibu watoto wetu. Ni kweli au si kweli? Tesi Mudavadi na ujumbe wake marĩtie marĩ taũni-inĩ ya Rumuruti kaunti-inĩ ya Laikipia kũrĩa marugũrĩtie gĩkundi kĩa Baraka Women Center kĩrĩa kĩrĩ na muoroto wa gũteithĩrĩria atumia gwĩkũria na kũmanora nĩguo mahote kũng'ethanĩra na moritũ marĩa macemanagia namo. Ngĩbotera Inooro TV kuma Rumuruti kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.